دم باش کردستانی هجا بینرین برومت از رسول گلبان جئورمی روشهلاتا کردستان و نها و برلین آلمانیا ایمه ما بریار دا کو بولتنا خوایا کرمانجی وک برنامه که نو پیشکشی و عزیزان بکن بولتنا ما ام ده حولا خوب بدن روژین جارک یا دو جار اگر اینترنت اوجیه از لی آریکار بید به شوازه کی زندی و راستاب خو اگر آریکار نبوجی امی قید کن و بشرال یوتیوب و تورین جواکی پیشکشی وب کن ام تشتکو ام ده سر راستن بویرین روژاو ده بن ایجا که او بویره نده چه بن چاوابن ام ده سر باخون او تشتکو بو من گله گرینگ او سرکتین که در روشهلات هنه در ایران هنه ام از ده سروار راستن ام ده نوچه یا بین دست خو و دیگر سازین مافی مرو سازین نونتوی و کارناسین جواکی و سیاسی دی پیوندی ها بگیرن و امی حول بدن که شروعین درست و کیرهاتی سر و مسئله و سروان سر کتا بین دست خو و پیشکشی و بکن اوست بود دو یا حتی سه روز که اینترنت ایران بگشتی و روشهلات هاتی قد کرن پیوندی نمانه نوچه گله کم تینه داری بس وک داوی نوچه بو من هاتی گوتن که حتی 500 کسا کشتی هبونه ایران اجا که قسمت یا نصیب کردستان دوان 500 کسا چند بن دیار نینه او آمارا دو حتی سه روژین در بازبویه ام ده حولدن سر زیده با خون برنامه دندان تشتاکو گله گرینگ بینرین هجا او کو مخابن کردیت ما او کسین کو بسالانه چه بندست کمار اسلامی دا یا چه بندست حکومت پهلوی دا دهات نسر کد کرن او رو روژه کتنا بن باندورا ام بیجن پادشاهی خوازا و نزا سر چه مسئله سر چه اساسه که او پاشاین کو هم اسماعیل آقای سمکو شهید کرن هم حکومت کردستان رخاندن و قاضی محمد و توره و شهید کرن کردک ده چاوا به چه سیاستک به چه اساسک به چه تشتکی اعتباریت کرد که بچیتا بن باندورا قریشا رضا پهلوی و ببیتا پاشا خازک او جی بسیاریا امی حولدن سروی بابتی جی راستن هلبت او رو مدید که نکنرمند کرد وک هانی وک سنابرزنجی او نجی او بنری سلطنت طلب یا ام بیجن پادشاهی خوازا بلاو کرن ده اینستاگرام خودا و دیار کرن که او جی پادشاهی خوازن او هنرمندین که دبن سیبرا او زمان خودا مازم بونه هنرمند و هنرمند هاتنا ناس کرن مخابن ایرو روژه همیتش بشگوه خواه هاویتن و کتنا بن باندورا سلطنت طلبا یادن تشتکو گله گرینگه او کسین تایبت کردین که سر وی مجاره دخوازن گنگشه یا بحثه بکن ده بیجن ما کردا که هیا که اگر سبر روخانک هبید بکارید ببیتا کاریزمایک بکارید ببیتا لیدرک یا رهبرک بو ما کردان او سفسته او مغلطه که مخابن مجیهن ده کسا دا هاتیه دارشتن ما کرد جاری باوری از باورم باوری به
ڕێوەبەریا تاکە کەسا نینە کوردێمە ڕۆژهەڵاتێ حەفت پارتیە خۆ هەنە حەفت پارتیên ku bihêzin حەفت partiyên ku piştî çend sala gihiştne yêk taybet ve serkutên derbasbûyî da gihiştne yêk û biryar dan cemaeta navxwe cemaeta Kurdistanê hemiya ew biryara erênî kir ew tiştek kêm nîne xwe ew hizbene dikarin bi ciwanî ew meselê mudîriyet ken û berçav bigirin û cemaeta me ez bawerim gihiştne vê qenaetê ku madem hizb gihiştne yek biryarê ew jî tê guhdariya hizba bikin bawer nakim êdî Kurda pêwîstî bi takekesa bî takekesên ku bibîne hetmin em bêjin dibî takekesek wek kurekî şayekî ku welat bi cî hêla me pêwîstî bi kesayetiyên wisa nînin kesayetiyê me ew bûn ew ê ku bi destê komara îslamî yan bi destê paşayên pêş komarê da hatine şehîdkirin û mesela diya girîng ku dilê her Kurdistaniyekê êşand hevalno mesela Rojavayê Kurdistanê ye vê gavê Rojava yan em bêjin Heleb û em Şêx Meqsûd û Eşrefiye dilê her Kurdistaniyekê da ye taybet rojhelatî vê ew tişta ku hatî serê wan da baş dizanin baş derek dikin û eger dilê min ê ku ez li diasporayê me carekê dayê rojhelatê bît bawer bikin belkî 100 cara dayê Rojava ye em dê hemî hewla xwe bidin ser bûyerên ku li Rojavayê ji diqewimît baxwin û şiroveya bînne destxwe û nûçeyan jî bînne destxwe û bi gel ve da belav bikin ew e bername me ya ewilî bû ez naxwazim di bername ewilî da zêde serê ve bêşinim zêde dirêj kem hevalno em di bernamê din da dê nûçeyên xwe belav kin ka çi heye çi nîne û dê piştî çend bernama jî hewl bidin karnasa bînne ser xet heta bernama din Kurdistan Awadan